Te ane le valwa na po wa tau fia le tu mausa ili ilinga, fa moe moe toi fa au wawi le so. O lo ofo ina atu fo ili fiso soania leo leo i le a inga o le ali i wale lua. E ono sfun male tolo miliona leo wafai maile malo le ato e au mai e fa atu la iai Hawke's Bay ma tai rafiti. A o iai pia i ngā luenga wha mama o le whao Gabriel. O se wha asalalau ngana sawana nafi o wha manatu le tasi le tausanga tālu na uma le wha. Ma o le ana iai le li pale mia Christopher Luxon wha apele ministai patino iai ngā luenga tui wha le nei. Mai le Minister Emergency Management and Recovery Mark Mitchell o le nei tupe wha au popo le alu sa o wha mamai pala pala toa. Leolo o iai pea i le taimi nei ai mai se lava i no foanga o lo mawalunga i le lisi o no foanga i te tau ona wha mua mua. O le vai ino le nei tino i tupe tele. Fasa fulu miliona e mo Hawke's Bay a o le luas fulu tolu tesi ono miliona e mo Gisborne. O se fesoa soani Natalia malenganga wha awhitai e tangata na iai le sauninga na nafi Hawke's Bay e le ngata e le au ngalu nue volunteers o i lātou na fesoa soani le taimi na sa waile wha, ai mai se la au whai wha atu anga ma a inga na a fia. Wa saula wha atu nunga mō tangata tauranga i whai ngā luenga mai le whale, se i o i le aso lulu o le vai aso le nei. Tolo mita le maa wa lalo le pū i lalo le awala, o se vaenga le State Highway lua iwa a, wa maa wa neima e wha apea na tū mui vai. Mai le council o le ana tāpunia mai ai mai le aso wharai le se i o ana neima e le o mauti noa, po o le ale uni e toe wha le iai. O le whaatununga wa sau wa whaia lea o no le vaenga au tū leo le State Highway e pisi, ma e ono poloka e male te leo whioa inga. Wha i watu i tala mai Israelu, e le tasi se atu nuu wa lapata ia Israelu e tūsa maana fuafuanga o le a ia o sofa ia i le taulanga i sauti o Gaza o Rafa, po le no fuanga o wha au fiofi e tangata sulu wha i Palestina. Wha mauni o mai le sui o whainga malua Peritania o le silia ma le afa o tangata Gaza o le ono ono nofo i Rafa. Ma i nisi reporti pea ma le tasi tesi 5 miliona. Tangata Palestina o lo ono nofo ai, ma o le toa tele o lo ono nofo i fale ie. E o lawa fo ia Amerika o le waia la pata i Israelu. Fa atasi ai mamalo au fa atasi o le Unia Europa fa apea ma New Zealand. Ta wala atu le minista o le va i fa for Winston Peters. O le fa i unga le vaiaso na sauno ai le pale mi o Israelu e o so fa i uma tangata Hamas e o lava i Rafa. Pau o lea, ave ese mua mai tangata wata ua civilians po i lato e lea o fia i le taua. Peita i reportia e le o tangata umai mawhaiona ave e sea mai le a ai lea o lo i le tua oi mai kupito. Koliga mai e le o fo i laval pale mi o Israelu e ui le tua telo taita i o malo wa faalia le popole i le fuafuanga wa faailo mai. E se mai le o sofa i o Rafa wa fuafua nei, o le a fo i wate ena le pale mi o Israelu le tau sanga le Hamas le ana tu ina mai e tau fi pomu mau sofa inga. Telefonala Radio Samoa, man viele am tango le nei vai aso.